Hi Bayab song, angkok borok amazing fact. Tinang fast game videos na mani reason singke, nono kaisa belai no sad news. Tei good news ne update no renani bagai. Noro buzoto no kana sini India o PUBG game no ban klaire zakai nei. PUBG game ni loge 118 kan other application no bu ban klaire zakai. Abar no sanatang kake kaisa belai no good news bu tei bad news tungmani reason singke kabangma gaming channel ok tongo je PUBG game no live streaming khlaisi browni gaming channel chole oi kabangma kotor gaming channel example Kerry Minati te Ron gaming hai kabangma kotor gaming channel rok no PUBG game baisi chole tongo tange hingke PUBG game no live streaming khlaikesi browni aro kabang watching fayu aboni bagai no browni bagai hingke belai no sad news tei sana thangka ke kabangma tabok ni yotrok PUBG game mo rang khoros khlaisi thanglai tonglayu aboni bagai brok hingke belai no setting nai tei sana thangka ke angbo belai no sad no tangai hingke angbo PUBG game no thungu haipada ang game thungmarogo 1 টাকা pano rang rokle khoros khlai jagya jodi chung good news ni kogno sakangke PUBG game banning ma bai kabangma yotrok kabangma serai rok asik PUBG game o addiction ngai time waste khlai tongmarok prok a time no tabok hingke prok study o kisa time rei mannai mane tabok hingke prok study rogo te kisa concentrate ngai thangnai tabok no ni maino question hingke amosi inke sin India o tangi PUBG game no ban khlai jaka aboni answer hingke simple no sini India ni national security te sini desh ni kaham ni bagai no abono ban khlai jago tangi hingke PUBG mobile kaisa Chinese ni application PUBG mobile by PUBG Lite no China osi develop khlai jakmani but PUBG PC no kele South Korea no develop khlai jakmani aboni bagai no PUBG Lite by PUBG mobile no ban khlai jago but abo busuk jorani bagai ban khlai jak abonole angbo saimaya abo permanent ni bagai de na just temporary ni bagai de ban khlai jak but buskango aboni news rok update tongkake ang norok no shairi wano but by app song norokle tamo wansuk PUBG game banning mani sini bagi kaham dengka na hamya norni opinion no tolawo comment khlai sadi but personally ani opinion ni kokno sana tangka angbo o news no khnawi belai no share tangka te belai no khusibu ongka tangai hingke PUBG game banning mani paisa side digi kahambu te paisa side digi hamyabu tei tini ni joratei ashik no bayabrok ang omon norok no just news ni update renani bagisi video sanamnani norok no belai ke hambai tani channel katalangai tongkhake channel no bu subscribe khlai di video no bu like khlai di teo video no bu joto ti prashan yoro share khlai di norok no belai ke no hambai